efek bengong. Teh masih panas gua minum. Aduh. Bu Rete lagi ngapain ya? Gue gangguin. Halo Bu Rete. Lu lah, tahu aja lu gue lagi puyeng. Pas banget sih lu datang kemari. Lah, berarti saya salah waktu dong. Orang saya mau kesini mau gangguin Bu Rete. Lu lah, gua kata kali lu sayang sama gua. Lah, punya si Mina itu. Lah, gua lagi butuh dana tambahan nih. Anakku pengen masuk ke sekolah yang mahal lagi. Saya punya ide Bu Rete. Kata orang di kebun sono kan ada pohon gede. Tempat orang minta harta di situ. Yang bener aja lu lah. Masa gua disuruh minta duit sama pohon? Lah, bener itu Bu Rete. Gosipnya udah banyak yang berhasil. Wah, kalau bener info lu, mayan ini lah. Lah, yang mana pohonnya? Lalu Bu Rete. Mana ya, Lah? Mana ya? Lah, yang mana? Gua agak merinding, Lah. Sama Bu Rete. Saya juga merinding Bu Rete. Lanjut lah jalannya. Pelan Bu Rete dulu. Kayaknya yang itu pohonnya Bu Rete. Yang paling gede tuh. Mana? Itu Bu Rete. Assalamualaikum. Numpang. Ayo punya tempat, turun dikit. Lah, kenapa ini, Lah? Lah, anggap aja Bu Rete. Ini efeknya kali Bu Rete. Ya kali lah. Kita kali juga aja ya. Kita dugem. Waalaikumsalam. Maaf ya lo pada mari. Gini, Kong. Suwe lo. Gue betina. Kok kan Kong? Iya. Maafnya. Kata gue lo. Jadi kita manggilnya apaan, Han? Apaan Tuhan? Ya hantu. Lo panggil gue Madam. Buset. Iya dah, Madam. Madam, saya lagi butuh dana ini. Gampang. Tapi itu ada syaratnya. Apaan tuh, Madam? Lo tinggalin itu gelang emas. Namanya kayaknya. Lah Madam, tahu aja barang yang bagus. Mau kagak? Iya dah, Madam. Nih saya tinggalin dah. Lumayan tuh gelang. Buat gue shopping. Emang Madam doyan shopping ya? Dikata lo doang. Bila sana. Lah, tunggu dah. Kayaknya gue kenal deh tuh mas suara. Itu mah pasang Bu Rete aja kali. Yuk. Baiklah. Nah, Mpok Mina. Biasanya lu nongol kayak jin. Kemarin enak nggak? Jadi jin beneran. Sueda kaki gue gatal gigitin semut. Emang tuh semut doyan sama Mpok Mina? Lah doyan lah, kan gue kan manis, makanya gue dikerubutin. Beuh. Mana mas gua kemarin? Mas gue juga ini lah.
Lumayan nih lah, kita jual aja nih barang. Mana mas gua kemarin? Mas gua juga ini lah. Lumayan nih lah, kita jual aja nih barang. Wah, lagi ngapain itu Po Ilal sama Po Mine? Astagfirullah, ternyata dia mau ngadalin Bu Reteh. Enak gak pijitan Reni, Bu Reteh? Enak, Ren. Bu Reteh, jangan lupa ya komisinya. Ya ilah, Ren. Lu kalau mau duit udah nyagak aja. Ayah, ada nggak ya Bu Reteh? Assalamualaikum Bu Reteh. Waalaikumsalam, Deleha. Ada apa? Gawat Bu Reteh, gawat. Apa yang liwat, Bu? Innalillahi. Si Reni ikut-ikutan aja. Gawat apanya, Deleha? Gini Bu Reteh. Mana mas gua kemarin? Mas gua juga ini lah. Lumayan nih lah, kita jual aja nih barang. Suwe tuh si Ila sama si Mina. Awas aja ya. Sabar Bu Reteh, sabar. Aye ada ide nih. Woi, lagi pada ngapain lu? Biasa Bu Reteh, kita lagi santai. Dari mana Bu Reteh? Kagak, gua tadi abis ketemu orang pinter. Lah, ngapain Bu Reteh? Lah, emang lu kagak tahu? Kan ada orang yang meninggal gara-gara nyamar jadi jin di pohon sono. Yang bener Bu Reteh. Lah iya, orang gua udah diceritain tuh sama orang pinter. Udah dulu ya, gua mau ke pasar. Bye. Lah, bagaimana ini lah? Gue jadi takut ini lah. Ya Po, tenang aja. Semuanya pasti aman. Aman bagaimana lah? Kan kemarin gue nyamar jadi jin. Lah, emang jin berani mampo? Empo bukannya biang jin. Suwe banget loh. Gue serius ini takut banget. Lah, bener juga nih apa yang kata Leha bilang. Kurang ajar nih ya, gua hantem nih mereka. Nah, ketahuan lu ya. Gua udah dengerin semua percakapan lu. Suwe lu pada. Ampun Bu Reteh. Suwe dah. Suwe. Sing susi suwe. Suwe dah lah ah. Suwe dah. Cakep ini. Dengan tinggi. Begini. Suwe. Efek bengong teh panas aja gua minum. Aduh. Kamera roll. 2, 1, action. Apa tadi? Lupa. Hantu. Hantu. Gitu lagi amat ya. Kagak pakai. Apa? Lu kan baik banget. Soalnya sini cahaya. Gue pindah ke wadah aja. Mirip betul ini. Kamera roll. 3, 2, 1, action. Ah, yang bener Bu RT. Bu RT lagi dah tuh. Abi rete. Ya. Ang gile. Ya, yuk. Kamera roll. 3, 2, 1, action. Biasa Bu Reteh. Kita lagi menikmati. Salah.